kining Ginoo wa gid siya makita nga buhat nga maayo nga dili niya gantihan. Tanang buhat nato nga maayo iya gid nang gantihan. Mutuo mo dili? Kay bisan gani kitang mga tao ug naagi tao nga pertan imong anak magbuhat og maayo, naman jud kay pasidungog niya. Ang pari kun ang sakristan maig binuhatan, na magipasidungog ginagmay lang sinsiyo ila niya sa pari ang kuan tibuok. Pero naagi ganti naipasidungog labaw ng Ginoo. Wa gid siya usikan nga maayong buhat nato nga di niya gantihan. Muna do nagiganti ang tanan natong maayong buhat, sama ng pagpuasa, pagampo, pagpasaylo, kaning pagbiya sa sala, mga maayong ng buhat, pagkamatinud-anon, pagkamaluluyon, pagkamanggihatagon, pulos gina maayong buhat. Nya kamo, kasigi ba mo himo og maayong buhat? Doon na biya tayo batasan nga magsigi tag pangayo o ganti sa Ginoo. Kana bang grasya ba? Kusog itang mangayo, Ginoo tagay kog maayong panglawas, Ginoo ayuha mi aning COVID, Ginoo ilikay mi aning mga katalagman, Ginoo makapasar tang akong anak, Ginoo makauyab unta ko, Ginoo maminyo unta ko, 50 na ra ba ko kapin, Ginoo makabana unta kog buutan, napaganiuban, Ginoo patya na laning akong ugangan. Di na maagwantang iyang siging panglutos nako, siging pangdaog-daog nako. Nay uban ni nana, pulos manigod mga ganti, pero kutob ratas pangayo, nalimota unsa may yawi aron ta gantihan. Simple na kayo. Pagbuhat og maayong buhat, maunay first requirement. So kung gusto kang ang imong ugangan mausab, pagbuhat og maayong buhat ngadto sa imong ugangan, din agid na manglibak. Palitis yag cellphone. Awa na, i-post na ka sa Facebook ana. Pero iyang i-post nga do na gid ay tao no nga maluoy nato, nya palitan din tag cellphone. Di ba? Kun wa siya kwarta, tagaig kwarta. Ug wa siya bugas, tagaig bugas. Ug nasakit siya, palitig tambal. Ana, mulibak pa ka na nimo. Oy, tubag. Mao na, imo masang tubayan og libak. Unya magsigag ingos Ginoo, Ginuoin taon mausab unta ni siya. Mingon ka, animal sa nabuang dako. Ginuoin taon mausab unta ni siya. Di na pwede. Pagbuhat og maayo. Nanglitan imong bana mga bit. Ana, unsa may imong buhaton? Pagbuhat og maayo ngadto sa imong bana, di nimo yaw-yawan, di nimo sigag kasaba, imong sigihag hapuhap, imo siyang alagaran, apil ng iyang kabit, imong higugmaon, nya inigadto niya siyang kabit, imong ingnon take good care. Ana. Nya mo padayon pa kana siya didto. Posible. Pero may na kay siyang binuhatan nimo. Hantod yun, mawa ginang iyang pag-adto. Mao na ang Ginoo, sige siyag himog maayo ngan hinato. Tagaan gyapon tag hangin, tagaan gyapon tag adlaw, tagaan gihapon ta aning yuta, wa ta linuga, wa ta lunupi. Na gyapon tay good health, makaginhawa gyapon ta, gipa-function gyapon niya ang atong mga organs, atong lawas, kada adlaw gahimo siyag maayo. Nakaron, unsa man say atong isukli niya? Kaning atong pagsigig pakasa, kining atong pagkamalaw-ayon, pagkahinawayon, pagkamatamayon, kining atong kusog kayong mangigi ang atong mga yuta nga hinatag ra banas Ginoo, kanang pagsigi nato dihag pangpitos ana mga daan agianan tungod sa atong mga kural sa atong yuta o sa atong balay, kana mo atong isukli is Ginoo nga sigig hatag nato, awa tay ganti. Una ha, first requirement, pagbuhat og maayo. Ikaduha, kinahanglan nga unsa man
hinulsol, mobiya sa sala. Mao na diri sa atong unang pagbasa ni ingos Propeta Joel, gisiah ang inyong kasing-kasing, dili ang inyong biste, kay gisi-gisi lang mo na inyong biste aron ingnon mo butang-butang mo abos inyong haron ingnon mo nga nagbasol. Ayaw, ang tinuod nga pagpuasa o pagbasol, ang kasing-kasing mo'y gision, biyae ang inyong mga sala. Na siya nyaron namoy sala ron, mobiya na mo. Kaya kita kusog ra ba kitang modipinsa sa sala? Di na pwede oy, kinsa gud tay makabiya, tao ra gud ta. Kusog kitang mo pangga og sala. Ya kusog kitang malagot sa mga makasasala. Unsa may teknik aron mawa ang atong sala? Higugmaa ang makasasala. Nya dumti ang sala. Kana mo'y perting makawagtang og sala. Higugmaa ang makasasala, nya dumti ang sala. Ngunay perting nindutang solusyon. Lingi ako na imong tupad diha. Ingna kinsay gidumtan nimo karon, ang sala o ang makasasala? Tingi ba imong tupad na kinsay imong gidumtan ron, ang sala o ang makasasala? kanang nagdumot nimo ba, kanang di katinggan hangtod karon bisag unsaon nimong tingog di gyud katinggan, unsa man na siya, sala, makasasala? Sige, kusga. Makasasala. Kanang nagdumot nimo, ang iyang pagdumot nimo unsa man na? Sala. Maunay sala. Na karon unsa may imong ibaos aning tawo nga di gyud mo tagad nimo? Imo siyang higugmaon aron di ka matakdan sa iyang dumot, sa iyang pagkamadinumtanon. Mao man toy sala katong pagkamadinumtanon, katong di mo tingog. So ayaw tog sunda, dumti to, tingog yun niya, hangtod matigbasan yun ka. Ngano man di ay? Ngano man di matigbasan ka? Ngano man di mapusilan ka? Ngano man di matamparusan ka? Nakasaha di ka na? Wah! Nya nga mag-uol man ka. Di ba? Mao na dumti ang sala, higugmaa ang makasasala. Unya, unsa may atong gitubag sa ganini ang salmo? Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Mao na ni ang ikatulong requirements aron ta mahimong nindot o makadawat o ganti. Kana bang magsigitag angkon sa atong sala? Ayaw pagsigig panulisok sa imong isig katawo nga ikaw sadaan ka, angkon na hinoon nga naa kaysa. So kung ang imong anak tapulan kaayo, igna Ginoo pasaylo ako kay nakasaha ko nga nahimong tapulan ning akong anak. Ngano man na day nga natapulan man ako magong sigihan og hatag og cellphone, ako magunin sigihan og ingon nga magsigi mo ingon sa kong nauna, di gyud ni nako paagion ang akong anak sa akong naagian nga kalisod. Mao magiday na atong termino, di jud ko musugot nga mag-agi sila sa kalisod sa akong naagian. Amo na porte tapulana. Unya ang sunod ana og sila nalay mahibilin wa na ka kay patyuno na ra basagang. Mag-antos na sila tungod sa ilang katapulan, magkalisod na sad na, kay wa man nimo paagia sa kalisod nga imong naagian. Ikay nakaingon ana, mas maayo pag imong ingnon nga ang akong mga anak ako gid ning paagion sa akong kalisod nga naagian, pero dili sa sala nga gibuhat nga rinako sa akong ginikanan sama sa pagkusi, paghapak, pagpamalikas, di ko ni sila paagion ana. Pero sa pagtrabaho, sa kanaganing pagdaginot, sa pagdisiplina, ako gini silang paagion. So ayaw tagaig dakong baon, palakta ngadto sa eskwelahan. Nganong pasakyon man nimo anang habal-habal? Nganong pasakyon man nimo anang tricycle? Palakta. Ngana? Ya pasabta nganong galakaw, maunay among giagian sa una, dong, day.
lakaw. Insa nya naman namay daghang tricycle sa pasagdi na sila, plitihi lang ang tricycle nya, ikaw lakaw ka. Insa ka alkansi sa nakuha naman sa tabang man animo sa tricycle driver kay na masahiro man na. Pero ikaw lakaw aron maagi ka sa among naagian nga karon nakapahimo namong lig-on sa pag-atubang og kinabuhi. Niyag makasabot ang inyong anak ana, di ka nabuhaton. Kasabot man ganita nga pag-jogging mo kay haron ma-healthy, dagan magitag kadlawong dako kay nakasabot. Na mga ni Roy uban butang-butangan ta na mga orasan dinhi ani aron lang gyud mission aka mo nagsulob magay mo na uban anang butangan dinhi ba aron lang gyud mailhan og pila nakakadugayon sa imong dagan og sa imong exercise sugot man ganita kay nakasabot yan ano man nimo pasabta na kining atong sudan ron isda ra gid niha kay fasting and abstinence sa mga humba sa tamaoy ana kay lami biya kay nang humbay sa fasting sa ta and abstinence kay gitudlo nas Ginoo nya matud pas atong ikaduhang pagbasa ningon si San Pablo kami gipadala ni Kristo samara nga kami usab ang naghangyo kaninyo nya unsa may gihangyo sa ni San Pablo isa nangalyupo gyud mi ninyo nga makig-uli na mos Ginoo kay wa siya'y sala unya gipatay niambit siya sa atong sala aron ang atong pagkamakasasala makaambit sa iyang pagkabalaan kanindot no makig-uli ta ni Kristo makig-uli ba kinsa man si Kristo matod pa ni Kristo unsay inyong gibuhat sa labing ubos mao inyong gibuhat nga rinako so dinis kalibutan ang labing ubos kanang mga kabos mga sinalikway tinamay mao na si Kristo nya makig-uli man tang Kristo matod pa niya makig-uli sa ato pa pakig-uli na ron sa inyong mga silingan nga inyong gipasagdan may mga silingan diya mga kabos ka istanan ana pakiguli na og lisod kay ilang agianan tungod sa imong koral pakiguli na ablihin ang inyong koral dako-dakoan nag-abli nakiguli na ba di ka moingon nga bahala mo diya ana kaniadto tingali imo gina silang ipadakop kay sigig suyop or siging sugal karon moapil na ka ngadto nila kay nakiguli naman ka ikaw na lagi ka sir, wa lagi ka ma'am, wa lagi mo masuko na namo. Insan mag-uli lang sa tagyod karon kay mao may gustos Ginoo. Mag-uli. Ngana. Kung katong kawatan nga imong gipapriso to aros prisuhan, makig-uli na kaniya. Imo na siyang pagawason. Anha na nimo papuyon sa inyo. Nga sir, ari lang ni house arrest lang ni sir. Sa asa man nga house ya, sa amo lang. Sa di ba ikaw may gakiha ni sa lagi makig-uli na ko sir. Ana, di sudguwa na lang ng kawatan sa inyo, siging baligya sa inyo mga butang. Ana. Kay nga naman ang katapusang requirements aron ta makadawat og ganti ingos Kristo pauli og ibaligya ang tanan nga imo og ang halin ihatag ngadtos mga kabus. Haron ang mahibili nimo wa na gyud mao ni ron ang pahinomdom nato and makapahimo ni natong mapaubsanon dili lisod ang paghinulsol unya sa maong paagi madawat nato ang tanang ganti nga ihatag sa Ginoo nato mao ni sikreto aron mawagtang ning COVID gantihan tas Ginoo maayo tang tanan kay maayo naman tag binuhatan nakig-uli naman tas Ginoo nakig-uli na tas atong isig katawo tagaan na taganti ayuho na tas atong sakit pero kay mga istrikto pa man kay ta istrikta kayo hasta pare di man makig-uli sa Kristan mao ning COVID sige lang gyapon positive lain naman kay mong tinan-awan ako